Nonsia Bawa Adom 106.3 FM, Isra 104.5. Ya filling stations are memoni ama hodo so braso. Se ene nwumre nonsia Kasiebo ye de so mo na ye mama adwo eni die kwan so na yasre mo abensem pa bi e de akyere mo nsema de bra mo no de edi mo akotene ebi ene se. O memu mra hye badwafo a ya wo na tira badwafie e ma oswafo hwes kasam so obekyerekere wo ma na ko homasika getra esina ni so so obetietia ne mpo bra wo de o ma sika bebo ne ade nyina de to o manim no wo no ma kyere o mo adwene edi afa frase enioma no mo hwe animu nimpo de ebai de mo hwe animu se bepiepiem ni nyina no ye de bema mo na anwumre soafo hwe nkrato so de ato dwa se wo mo anam okeka se na afia ko masika ye betwade ato ma yi mu no o ehu Ghana fomfom so mu mu ti no wo se wo ka wo no nyina mo nsi wo hu wo mo boa wo mu hu hwe imani Ghana fo akasa eno mo se ewiase se wo ye papa bebreba u fra ntomago na wanhwe yie na wudi ne dachi na wudi ne borebore so enyaw aban no wadwempa se obeye nneoma bi ebema manfo ho ahenha o mabrunika no social intervention programs no nanso wonka hunu se sa de krona ne de haw ani sikasemu ahokyere ebanti betimi a ebi won mo hye ho bode nanso wontwa kire empanimfo bia ni abre dendende se nkwanta north post commander wo papa nidwuma wodie nanso ani baako ntia GP wo monwuram ani na momframem se no kure se nya no kure yenyansi sudua nanso de yetete ani so rama tena medu papa no oboni trimpo se aboa ne kese anase ne takra ne mane kese ntakra bone de afanyinam kwatere kwa nti adwuma a wo ye no so onya ho akade a wontimi nyina so bonten ho emfente so horo ne nsa obegyan na Ghana fo bi se adabra ka yesere wo menko ba bia nemum wa so ya pekasa dodo emu nsem ye de beba na national security fo na de ya che o made omani akire fuom emrantie na maba ogu afuom gu o mfudie so akoba wura ho akoyere om na empanimfo bi bufuo fu ho no o mo se aban ahweye na national security no hwehun na nkrofo ade besi enye papa mu bemfo bi de atodwa se uhie obi na hwe na nipa ne ho ofedodo aje so hwe nanima ofe ne se ne se egu nanumu na fe nufo ya obi tuo ya obi so obi bia bi se nipa no hu na aya hwe ne mienu sanse enwom nyina na enyankopon sa no bi ho ha bonsam na atwagum counterfeit wo mba baba tete yen aboa sansa wofade a wode kire eno nti empanimfo de ato asoye a wonom na ehwe aban ene hyehye ahodo si ne so yesoro nkokra se niam a waye a opese Ghana fo nyina hunu no wo ka no a kire sentwefo ba biewo no makwa akwohwe ensem ye de ade sum ya ebeba trotro ma betie wadwen kire fa nsem ahodo a ye boro so yi ene ye yas toothpaste ose opese o ka sumsem etimi di nkomo ba bibia a kise wo hwe kire mfa nsam wa wankatakata wa no ho ebo nsiri hehe nti no fa yas toothpaste fa twitwere wo se afei voice of the day ene onim se Vodafone Ghana aja ene wo de smart business na ba ebuo nwuma adwumawura nom so wan ha omo ewo eye sika kane na nkomutua ewo nkitahodie ho sibi men na numan capsules ene wa wani tua se man men madwonso de ne atede eno da nchen a empemu ho keka so wo soro pa abra oba na bema obo sibi men ene women capsules ne bi Nokia Android phone papa ebadwa so Kwa FX e new booster obo bi ko widie ne mu a emanya hoden na mrantie ni nyina a kire gususo mpeso mu nyini chenti MTN everywhere you go eno so ene ejiram kokroko no wo de dial *138# na select din komo sa ahomachi no num ekopem no nwotwe Grace Homeopathic Clinic wonim dada se ba yaresade a wo mu ni tipen efidie nie enuranie na enimdie su nie Total Ghana e de Troxy Club na ba atotro dawafo ene atase dawafo momfa mo huram na munim wadodode wo tofa nwono na wunya akyede nyasam keto akora Kingdom Ginseng Power Capsules ma memma ye memma ama kire se ye huntini no agiragina so moje bedi afusane ama brebia wate wanim Cowbell Gold ene de wunim no se obanom na nopa wia anasa nwumre na eho enhyehyeye ne se manuel nuro papa bi abawura widienim na wate de so api so tabia heba mesha e bibiduro soro nko a yenim se etu etridi ase ententem enumtuo so ene wonum beto so amodidi ama ho abao adomonline.com na akwa nsem oyede ma onyina no obetimi akenkan bi ede afiri wo enne anwumre ya yeso mo no na nasei Ampofo Adjei mene Obiri Yeboah Fentemfrem afei yemfa ensem ni nkyeremu ento so yɛhyase afiri oman yi mra se badwafie nyame ya adom na bibia mfiri baabi ama na Yesu Kristo wa mpie na nimonyamu ne bra to so mienu nyame ya adom a wo kyena de ya ne ya wada ye ochire ya wo yi ye de eye oman akọ sika eni sika aban susuo so betimi tetie from manfo homu bosia empuntudwuma be nyina ho nsem kwa koto bedwasere de wo oman emra hye bedwafie na no oman foto samfo eni di sa adwuma no nene ukọ oman abedwafie abedwafo ni nyina obi aye krado ate so boboa no ho ede eye ntakra yi na somu ehwese obete nsem papa bi ede afiri aban kokomu na wotie nsem ahodo a amanfo hwe animu a oman sika sem a ase emu aye hye
kakra sidi ya esi ni trasi se ya se be ma ne ho adwodwo ana se mpo no ade bia ye modini no eno no amafo hwanu mu se aban be ka bibia fa ho sika kora bia hodo a aguo and a free senior high school, one district, one factory, one village, one dam, $1 million per constituency in Honka County. I saw for any Russian face one more when say a band of Kansam. Now, I'm Russian new general man for one West, Eric Affo, and HM say, or so for no bar, one the idea about open or anymore. So my make Ghana for a coin of Mofaswa. In the Sika Crabiano, Aquaquas and Mania Strapa Grabaco, Eddie Yonko Faso, will be the Sika Bank cry, none of Topo, Obi one more, the Sika Bank and none of two such as say, I am Shem Kwa, and I feel so crano, or may I say, why a thing among for Esu no, a dear bino a found and the crocra, any a contractor for a bino, Edu Mokaswa, or in a Yaton channel, Yen 7. It is all over. Say the economy of Ghana is improving, but many women are Ghana for me. Is it reflecting in your pockets? That is what we need to know. You see inflation at almost 11.8%. Look at this year. Even as at June, you say 10%. Is it real? Oko marketer, it may be a so what is happening? And more importantly, we perceive we address the financial sector in this country. Investors, companies, or organizations. Now banks, nankasa, omoye intermediation, emayeno, onoso omochirom. As we talk today, Obeko bank already I say bank with there, and you say we need that financial crunch. Obeko sikano. Meanwhile, omoni sikano. And they are saying say the contractors are omoye juma are buying so tiomokano. A ban is not paying them. So I want the finance minister to address this. When is he paying the contractors? Because 2016, our manifesto MPP, they say something about 100 days. They'll pay all contractors. They have not paid them. So I want the minister also to address that. Where I am, I shall near with John Mamman for one Memphis West. Ora Eric Affo. Now, one only way na Kumbungu Rashabani, aka Meki Sakra Parliament. One also so Ras Mubarak, Eddie Sauce, one was say Ushemua. I say Obia, one walk up Petunano, Nina near den, papa. Says any paper to one day then when you know. A bin another Danko Kufado, Namua Wobono, one. If we are someone who won't call support here, the Nina Hosuni Ja, Mamonisha is as a ya, and I feel the old Botano, and for crash, not to trap papa, so many I had in den san. Obia na o a GDS abanwe eba Ghana for ho ebeto no afedi obi hu se akoda ne nada ene nyaachum na de tie ne se agrobeso afia na pa 2017 omo be kankan sembebre e ma Ghana for nyina ebo say you saw the jubilations at Abuso Kai Swami magazine and the rest of it. Ego say talk is cheap. Obia besima ba abekasa say obey say this. But the reality is that it has to reflect in people's livelihood. Menuka say bibia boy ekosoro. Everything bibia boy ekosoro. Spare parts for isu, importers isu, exporters isu, school children isu, mami for isu, single mothers isu, married couples isu, journalists isu. I mean, it's unbelievable that over a period of look at the level of goodwill omolusu. It clearly tells you, sir, they were not prepared for it. Wey Ras Mubarak or Kumbungu Emrashibani, near Kodom Cassiana Femua, Rashibani, General Manfoa, a woman Swadubia, or Yanfo ya from Pont Ado, and HM say, if you say also on quarter, and that will be a switch radio, no, I bind that dia, or number 2 or more better switches, one to once in the 18th and Podon or Mwaka, a 2 foot to Ghana for any Eddie or Shobo, need the enemy, everybody, on the answer say, Obi Tower, Daniel Suakasa, or Bonhonekakra, Sabaya, Tanfubina, no more treachery, or Gidie, Sabaya. Tia Banyami Admo Chain, and she was say Kim, and it has war any day. When we are doing, I think we let's have a program, ya ending, maybe, let's say I feel that this similar idea. And see, what it here by the friend Fahudi, and that's your budget. This budget here, we see a friend of Fahudi, that is freedom and hope budget, and what do we do? Because when never bra. See, I'm going to bring you. That's it. Yes, I'll call you. I will not go to pay. Best I'll call him of you. But I'm not going to sing. Kitty says, I don't know Sibu. And see, you're very disciplined. But you have a corner at the Museum between Sika, William Pujuma. When she moved back to
major infrastructure development. That is Mputujuma edi enifu akwai school abai health infrastructure railways abensimu mode ni na china we be so ye china ye beti na emo beka social intervention programs so to say fuel teachers no maternal care no teachers allowance no nurses allowance no be na beka ho and I know say Ghana ye koye ni so say ni na ni sa imo fe ina na me say achechire ye no so say yes na sanya ho ma no ye nya chance ye dey ko gis ka kase ni be Mputujuma me see in this year June any July ye ba be big review na in Ghana for be who say asma making through a budget of hope and freedom. Mrashawe ni a wogina mo manfo manso ado bia ya frempon ado na wote nka no ya dia ni kire mrashawe dwafie ho a ene esansensem ya ho ana soafo a wono wo hwe nkrato aso ma maye woni manyamfo kwaje opankroma ede to Ghana fo nyina nim se he mrashawe dwafo mo edom kuma no mfefo mo tim mrashawe dwafie ho no wo mo akwa yese mfofo e ka no nko na nka ginantwi abobidie tum wo mo de wo mpa ya wo mo bo e ma Ghana nyina ne se da bia Ghana nsei enioma enye den manioma pa bia mfiri aban yi akache mada na nioma nyina nsei na Ghana fo nka se MPP fo ba Ghana jiagu enu nti de wo mo ye ho adwuma na nka da Ghana fo se mo nko enu na NDC fo eni mrahye badwafo no wonom adwere ho wo se wo ka de ato Ghana ni bia sum se ochina nyame ya adoma akohumasika ye betwa mo ma yie no eye de ebe ye mpuntunwuma eho ensam nko a en eye betodwa satiefo beka ye no na dom kuma wo manimra hye bedwafie efren sem twrofo ba se gya obeye enkyekiremu enyi ya no dwumadie bi ene kasa kire se de ebe ye o maye kohumasika de betodwa kina no obehunu ne pumasi bere na opani ankane no ye soafo be de kire ohwe sikasem so no ne kasa ma dom kuma wo manimra hye bedwafie fa sikasem ho atofo se de tudwa se Ghana ene brebesi besi Ghana be yetum kumo etetire kura be chen enuma be ye den ama Ghana ahwe ya ye be him sebe ni atafe ye be kire ye maahwe na no no nimunyamfo kojo ponkroma kire se saa na wono mte wo mo de wo mpa de pa memai na nso se Ghana fo a wono etie ni ye dia wo sisu people saka wo masika no e beti Ghana breso no wo kam obi atibi se ewia Ghana fo nyina be hu mfaso de twitwiri dia Ghana man ebenya afia twemi yimiano minority volume say come the bat say 83 eduane na abui omo say deficit be cut down to be 3.8 we here those onye no credit deficit na be 4.5 omo say the mobile phone tax beba onye no credit minority for them some am keka hero budget ade afia bi omo ye on be ye na say bibia ye hu okrum ha say e bi ye chire no na de omo keka no enye no na adam ti mesrese no de infant chen na ye finance minister nim na Sisaya yewo 2019 no ya babu tuja kai hu sem fie mienu edika 2017 2018 no yesika sem fapema na agija yetumi de si masese wiase afana ni no bia boy abaso enne maso ani si ye so say pese ye fi bebre ase ye ye de but ye fi bebre ase afi 2019 2020 na da ni no say ye ni so ade ho ye de ba ba mu no ye de sika e hye mo dudro na no akọ eweye ya ko focus sika ni krom sika no bottom no bo say finance minister beye ho na ko made kakra bi ohwe ye financial sector na say kokram biwuma ama nkofo sika udi agora ebehwere no etumi aye ho djuma bedum pempenso bi obekire nkwan ofa so ahwe awie na titulu po no senia simple anaka prebi Ghana yensa beka no yede beye djuma me ho abamfa so de fe no economics mu value for money no eno so obekire nye de bia na bia ye hwe sika foforo ampase sika wo memu hase ayetumi aprebi aka ho na fi saska no kwa yede be faso nye djuma obi enya ho faso no so bo se finance minister beka ho asem kakranti yanka komanto ye Oni monyamfo kojo oponkroma wono ne soafo a ohwe nkrato so mama yie ne na wote no na okasa wie ya na pani oji takra ogim de madom kuma omanyimra shebedwafie Alhaji Mubarak hunta kaditu dwase wono de wokasa ban eni da so ani ho na ode ma oman no enti Ghana fo nya hweye afa soafo hiska sam so bon kokko so oba se de Ghana te no sa pepepe no meka mo mfa de ani mu bia emehihim. You and I were here when a budget was read, and then there was spontaneous jubilation at Obosokai. There was spontaneous jubilation at some magazine. Go find out whether the jubilation is still there. You see, that's my worry about the way all of us give false hope. I will have advised the finance minister. Yes, we are in difficult times. Yes, I agree that this is your first opportunity to do a budget outside an IMF program. Stick to the few things that you can do and do them well. You put confidence in the people. But you come, you make 100 promises, you struggle to even achieve 20. You
you make people lose confidence in all of us. This budget, bet me, you hear, oh, hope. They'll come and say a lot of things. Just go and take 2017 budget, take 2018 budget, analyze them and see whether they were able, each of them were able to even achieve 40% of what they said to do. When you, the past, you've not been able to even achieve 40% of what you said to do. How do you come giving people false hope that, oh, this is going to be a hope? Don't raise the expectation. Keep it low. And then when you are able to overperform, then they see it in the action. Alhaji Mubarak Muntaka wono yamrashe bedwani mo manfo wasoanse ne na wote no utie Adom 106.3 insha 104.5 ya file station se o memu ni amahodo so kai stream live so e o Facebook ani nhye da anye fe so ehwe ne saa ne tie Kasiebo no na ya yenkoya nim ye to aso e de akonsem fufuru mu a panimpa wono asa ne kofarbai e da Imani Africa ano Franklin Kujo e na di nsem bia twodwa se asem bia ni ho emfa nipa ho na asem yi di kan so a wan na beka Ghana fo yankasa e na wose yeka na wo futuo kakra bi di maban won kyerɛ sɛ sɛ bi wo nyansabo akwa nenso niema bi wo hono mu a twene anim da ho ye monchen asem kro so ka won to sɛ bi sɛ aban ɛyɛ nhyeɛ ɛna mede so manfo asene ɛna me ya mo manfo ko mo hyeha wo broni bɛka sɛ social intervention policies no ɛmoa no enye se bia emwa se ma manfo ho ha nemum ekofa hawo e de beto man sikasem so ma sikasem ho ye den pa wo cheche ni nsem no wo se so fa bibi se free senior high school ya ye wo awofo bi o mo ya defo a on benya no kra na nka school fees ye tua no mo ho wo twia me ka se mahwe me ba ama me ho aba che se enya asem ketoa obi so ono mo a wo twemframa enti de obedi ekura na ho oden se nipa na ono wa ho ye hia mu na nka ban no e fa no ho ka uzu se beboa one district one factory abana anim se kapre motamo no yemfa no tuhunu so nkoma asere enti sa nkurankure na pese opiepia wo mo edi akagina mu wo mo gebosia de adwuma na eno so no ma na da ho praying na eya to da bia ase kwasi koso ogira nkwantia wo se da hunu de abane ye asa abane penchi age eti wode takra woje mu a wone ba won so no de akoto aho kirem se etwa eno no kire se nya de beboa wode enu abe ma kwadwo hegan ene edi nkomo no se abane de niema bebre di akro ase o me odi agro atopre enso ntimi nyi mpanifo mfra ntran jedua se emomo entra ho amomo tomfo na sama wo kan se niema bebre wo no a abane gidi ye se entimi nya adwuma ewo efa edi kan ewo na mamu mu se mfie na edi kan mu a eno no enye nhye omo Ghana fonte ase se we na mensa beso sesei mo me kwan ana mo nta mechi na menye na yesato obabiem na me se di nkurimu a mato aso kwakwa kosia eba sade a asembia ni ho. The government has faced a lot of challenges. OSHA challenges with brave. OSHA more promises are more my, you know. I am say some more revise promises maybe. Now the near corner. For scan bini ho. OSHA double track here mo buy. Almost say on one dream say yes sir. Which tells you that you need to revise your promises. Allow people to pay for some of the fees. You cannot continue on this path. Well, OSHA one day say one fact. They say no numbers no hunya papa obi baka we ochina obi baka say tiakrapo there say district no say office after we had nyama free no. You see according to say go bi kekena commodity promises ni BAD. I think it is better to go to the drawing board. No more chef no more making sure say the ones that are achievable and attainable, they should go on it. And yeah, it's not by force that they have to attain everything they said. Ora Franklin Kujo, adwenkyere eni ese adwene ni ba ko fotu ba na ese ja wo Ghana ni na obeka ya Ghana mampani na dan kwakufu ado so afene mu a wo so na sem o kan se yenye ho setimamfo papa yenye se ye fra transference so na ya hamamu ni bidabi ye fe hunyim se ade no chia yenkyere se chia ko so yenkyere se ko etene so a ye me hu se etene sabi de otwa sare ya se onim se na chia nti asem ye to ma Ghana fo se de opani susu e o mse se na aban ye no anaso ono nko na adwene no na do ye nenne ne ye hu so fa so etena ebeboa pa na ye benefo na bedi so ne wo hwesika o ma se no do madi ene o mudi ye bibisi a we ne ya de a boa o man ni mu nipa na wo me se ahokyera bade ye bet ndi obi tu sa na na adofo na ye mze nipa na wonim de woka I me say sad the economists no we nim economics here because social interventions here enkofo hu ahare omo na se wo ka bibi se wo mamu ayedea me de eyesika fisika bonne e mankofo boto mu biemu a wo mu betim atoto bi egu e de se boyo misika onya no kwa eti wonya no kwa obespende no kwa sai ska no ebi ma abontene bi say wo ye adwuma e na wo wonya wo sika na
economics no bonsa go school bi me Imani Kasa me ne omo ya adwen because between 2009 and 2016 government na here free HHS be as on a mass scale nso na ho kire o man ana say ye ko anima ho kire be say aba more because free HHS na ba aboa nkrofo bi amonso no na nkomutumi to school fees na mutumi mo mba ko school Ghana for Adjei no agene ayese akwakwa ese nipa hwene obi ansu se ne hwene fatane ni wo behwe no asora no pa no oboso pada enso wa uhia na atimi se yes we de ehwene mu kodo pa be ne den se tie bia na Adjei no democracy ni ewo mu we kire na we akire ne atitimu a so ne so wuamwa ehu so yimu papa na ne de amba oman no enkankro ene yeda yetu asi ho se yemfa nka ye ho efa yade a yesi kire yade ho World Diabetes Day enam so menem na hye badwafie asetena mu a ana chiame hene ma oman mu ahye badwafie okunini Mike Ironokoi ne kasa em no de tu dwa se ye woni pa bi oman yi mu a se omo awo fufuo ana omo ba pesie se nsu ti kura na watwa se koko no wanya wo ye de obetwa bi ansa na odi adi wo se wo mo a etu sa na mo no se nye mpa ba a omo nkonko ho adokotafo nsanse eyade a enye kura wo kire se wo hwa nipa bi wo ho a sa kwan no aso na namamu manya sikire yade bi wo ho ani ese yamuadie obekofufue no agye watwi yamuadie ne bi di afra kakaduro ni asa nkwan ne tenkon na sade guani ene no awura blue kiosk okoya no agye tew osma me 3 lime 1 no di abase chese wo di kan gu concrete no di fufuo no kosisuo ubedi bewie ebe ye ho adwuma na wasan sei nuane nuro hode na ewo mu nyina na san kofa yade aba wosise yade ahodo adokoromante true asichire yade yade ebo ho dawuro na no so de kofa banti obi bia utwa bia nsa na wadidi ne firi na ekro jai se wontimi nyaye a kompaibo enye mpaibo nso akona ko hu doctor na hawa wanum entoso wanum toso dia ubetima didi wa bra wonum nsa enam so masa asemi adokotafo bebre nso de omho agim C4C opani a wono ene hwe sa ya sabia ne so Dr. Market Chiremate dia to dwa se ubehwa ya na alcohol anase mrosana nkasa no enema bi wo mu a ano ode ne yie endi sa wodidi na sa wodi guso ana sa wodi boase na wodi aduane aguso a asichire nketenkete bi kura sa fifiri mu ba wi ase ni nyina benane ebeboa no na ko bo pompon agu yam wo yam ni nannamu na fe wasichire na ko soro ye behuna na chese asichire yade wanya bi sa yade nso de kan na se nyame anya adoma mu anya dupa bi amfa nka ode saa moto na no mse du nti o manfo hwe yie pa wadidie ne wonom who did it too much you put a lot of stress on your pancreas na me kan wasem betumi ama wetimenya esiche yaro akasiye bebre obesity is also a risk factor for diabetes no insanom alcohol is a risk factor for diabetes smoking is a risk factor for diabetes into one cigarette men start so one na say one insan so so bomb de na wote so since come tado e ma one so bebre a and so say oba hospital obu also didi kakra na come de no didi kakra na come de no so say oba say wo so te na bibie no a ye oba wo say wo so te keke a and so say otime ba hospital e bi ebetima esiche obu also ye bibi kakra na wa bre bia na tore bia na na say ni titriti onampo a ne pagwa timi wo say ne pagwa wo sa nyama ni na timi che say wo esiche ya enti wo bibi sa na wa ba hospital tem ani awti yei Dr. Chiremate wono ana C4C Medical Center odano ana wachire mu no enti ne mo amodidi ya na mo ada mo wi bia nsa na mo adidi mo anaju besiri pawe san we bronya nkrofo bronya yi bebe saa no mo be na de yenti asema prof kan ya saa bre akofa nsem nyina ba yetu hufui through the Minister for Communications. The commission should be able to come and brief Parliament on methods to avoid this type of advertisement which is encouraging people drinking unduly and also in the hope that will make them eat better. In fact, in all sincerity, if a Ghanaian cannot eat normally, not superfluously, without a drink, that person should consult the doctor. Because it may be due to a medical condition. And you'll be reducing your body wrongly if you now take to drinking so as to just eat a normal meal. And all these should be taken on board. For that matter, I will direct that the committee on communication, responsible for communications, must take this up with the
Media Commission accordingly. In the same way, the Committee on Health, whilst considering this matter, must also consider taking this up further with the standards board. Okunini Aaron Makokoi wano ni achame hene ma omemra shebedwafie nene ena ote so ose abedwaku o mo hwempom de so omemra shebedwafie no o mo hwe kwan a ensabro ana nsade a yebo ho dawuro ma yimu no ye hye ye se enko akiri no anya bia eye adwuma na wofra mo maba no ma bekire bisanse wo hunu se still mrantia no wia no mo wie sikiri yade no susuro ana ekro na sasem ya ana sofopani ma Lord's Parliament Chapel Apostle Francis Amakwata enso dia tu dwa say wo Kristoni na sa won so kote ene ubudi di se de bobole bobo kan ye no a won so bre ne bedu uboto bobole bobo ye behwe mo gyamu na yade yi wanya bi na ya pa se de nti kura ma ekoso kese ne ye sa de no behwe na kwabra ne wakotwa no di sie dua no no odi wie ya obekọ no achia no to no ada sa osi kire kunkunu kire nsambro enti wo ye Kristoni a he no amfa ho anyim wodi ho agim so abra so yi ho firim se de be ya sa yade yi onkonya bi Eba se ensanom a ade a Bible say ye no enye nti ni se ye toilet ni se ye soso ende ensi se ade bia no e woni manwa ade ye original bia e ye manwa of humanity is the Bible. Eti Bible say woni ona wo fori anopa edi nsanchi eti se wo fori anopa se ye de bianyesi wo se wo ye de na so betumrika akwakobu totwa Bible say bie enye obi ana twiro ye enye ye the speaker of Parliament na twiro enye obi enye president na twiro ye enye obi a enye nyame na twiro na life is lived by decisions and not necessarily by prayers, because your decision will determine either you live long or you live short. And I believe that scientifically, proof is that Apostle Francis Amwako Ata Lord's Parliament Chapel wono ne da no ne na ote ye no na kwarisafo ma yi mu okuo Ghana Drinkers Association pani a woda won ma no ye friend dry bones just one de dompa akokwa awo wono na etufo no se wo mo de nsa no wo we de nanso dabi de duro no amanfo wo susunwe o wi a ya afadwe to ho afi wadidie no so hwe ni yie ana brekoro no aso anya sikire yade ahwe no anwe nsa sanse do beto ananom se do na wo kan ni nyina wie no obesi fom no se nsa no de nyame nim eye sande no bi ho eye pa ma nipadua ebi nso ye masa no ewo nipadua no mu se de be hu mu nyina na mum o wi a no ahwe no yie yento akase ne so na yenko ensamfufuro mu a pani a ene Ghana man pani na danko akufo ado baaye wo sign ne hono so kan ya no mabatwe tafre Bible say obehwe to dream de ne kitase hyase enti wo pa no se ko adubọ fo soronko special prosecutor ebi say special prosecutor bobo yense ma no a geni nsere ne yoyoyo so oba abekekere manfo agumamu adi o man bone ne omo a epese di o man bone nyina ne 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 huhu ja wode ahunahuna wo ma mo no magya esa abode fosem no enso papa yi baaye wakwa ese sebe abo akrama ye twa no to no waka ndua ahye nantem ena mo ne se obeni ya se yenhyeda enhu yenhyeda ntenka se de esi agye susu anase ye ni da wo so se obeba aba be bibi soronko abetwe omanfo ase dia kogina mra no mamra ene onu mu adi ne nwonwon no ye hu ne sa ena owura matina mi de wa be kyerem se buomi nana ye nyina su bonten mfa ntasu horo yensa ye mfa ntu hunu so enko masere de wo mu ne se akande pa fa mekọ no a ewo so de ye adwuma no ebi ni ho enti kura no de atete se papa yi se anfa fie na bibi kakra bi pusu no a ahwa obeda na adwuma to de ne na mframa mu no sanse wono te oto sese no ase ye no sebe simpapani ache se ye twa ne konkoni fa adwuma a wo ye no eda no so kwa wa ye hum ni aham wo pagya na hwiara nim na orama tena medu so de adwuma de beto sentrani eba ene ho keka ho no ena manfo se da bi papa ni nyanto wase sanse wo hwemu pa de agana nipa agidie wo no mu se obetimi atu sa na mo ne sanse papa ono ana ban kura se de osi nu omo etutu omo fu ase no enti nei wo som wa banfo fromu ne se won tu sa na mo no na ka gidie no e wo soro pa nti o yese wo twe ne ho pe
oman Ghana no ma yensa esifom de tosu mienu wono ankasa so kora no na se adwuma na ede hye ne nsa no ntimi nye na wanka no kore Ghana fo ni bi a kyerɛkyerɛ mo adwene a kyerɛ aban so se wontimi mpagya obi enkonkosi konkon so enya no ho saa se mframa ho no mehwe fom da bi na yei asese be kraman a yatutu ne se no wan ho de ntafentafe saa ne nwansena edi ne ho agro ɛno so de yensa mfata wono masere pani ne se won hwa no amfa ne dwumadi na nto ni se resign mo ne mo wasa ba no ma no kwan na dwuma na oni ti obo ni timi se o maye no o ma ne ye die si ni kwan no wasa ba ni ma oyi firi ho papa me de mi se ankobeti ma ye dwuma no aban no ma no kwan no ye na dwuma na so ntini ye na dwuma na dia se ni aban so be resign no ama na resign ni me ni adwin ko resign me ni ya adwin because wa fa ni se o maye dwuma na afa o ma no kwan mo nye dwuma ndia so resign and I send there so man kwan no ye wa man kwan na ya from no ni nyaman kitingiten ko so na wo man na o man ntumi tumpo nti e man kwan se o man kwan no ye ejuma no ye ne hia pa yesra ban se akande bi o so de man no de ejuma no o mo fa man no nye ejuma timi de be ni adwene se o so be resign no pa ban fa na akande bi man no nye ejuma no na emfa de akande o so de ejuma no o fa man no starting ejuma wonye ejuma no emo resign kra wonye ejuma no na uyoro matena medudie e de to nchen na akọ Social Security and National Insurance Trust SNIT eno no eye dwumaku a aban na kasa na hyeda pa ye se encheche sika eja said ye da bia asem nji ye doduru kwadu ani ajam ho no obi nim adechie mu asem obekwa homegye mu a waye mbre a wontimi entempenten kwa nya dwuma no na se sika no ye de amama kakrakra che se ahomegye mu buafo pa ene SNIT na said ye SNIT na manfo asi asa ho nkwan atutu mu den ne ho keka ho no enei bo chairman fofra wo ba na anu adai Dr. Kwame Adokofo onbeda da kofo ni nua wo de nurse fom pa se sikadie basa basa ni nuoma hodo ane ede sebe wo mo wa homegiem ana se Ghana aban adwumafo aye tete wo mo SNIT kakrakra musika ne ye no wo hwe masa de ne nkoso bi ne meka se kura no wo de ababetu dwa se SNIT pani bia so ye board member o so ye pani o ehun ni kwan se wo be wadwen se wutu kwan e wa adwumako ni dimu ama adwuma na wakofa ho ka na we no so nia no so kokobo panwere na wo ankasa no ye ho akyekede apomu jadodo a wo de nsuo be frema na yoro bi wo de sase mo tudwa abra pension house no wo kekus na wo no mesesi fofra na wo bia no wo se afia ye baba besim no sika be se eye empim ahenum eye 500,000 Ghana cedis eno wa betua e de ato pensions medical health scheme na no atimi aboa e ma wo mo wa homegye mo pom de ho nsem so no atimi akoko yie na kire nasema wo kanyina se papa nwa so pa nwa so no enyina no mu da ni ye mu nti sabe obi kɔ ahomegye mu a eliko aso ye mobomobo ukoduru obi mamu bro ni krom a wo mo agi o mani tika kasie mu mfra bom mfra papa bi no o mo aye adwuma ekwa ahomegiem so Ghana de kamia se wo kwa ahomegiem a na ye se de ye obu akumfo no wo de no fe kakra krasa wa hwa no ato na no mo nsie do san hye no peso hwe edane no wo SNIT ho enwa na wutie no asantemantam ye nhyira 104.5 affiliate ye dioso mai mu ni amana ne obi agibi Kasiebo Naket ne de ma wo no ye de dawro no a ena ye bɔ ne yetumirika ne de ani akyere gomu amwanda ewo gomu apu ye mansiri mu fifi mantam mu yesi bambofo wonom eye mayi mu dia ye tetefu che so de do magina brane so mo ban sonko ena ye asumase ne akyere national security adwumayefo bi o makwa akobɔ wurafo bi mu ewo mwanda ho enam so ma wo makwa yakuafo a wo moto so de wode aduro kafukafu eguso komomo wonom nyina de wo agushan mu a kirikirikiri che se wonom ade wo makwa ani na Nigeria ho wono ene afuo wura ena wo kyerɛ sɛ na adwumayefo bɛ sɛ duo no a wonum nyina wafuo mu atosode a wadua adua yi ka ho bi ene atosode bebre no wadua no oja wodi no ogu so se de be ye beso dodo o hwa na obi aba se national security yesi e mefa mra sa agro nipa makoma aduo no yaso wonum nyina dido ye de wonum kɔ ene no pani kyerɛ sɛ wo besere national security minister afei IGP sɛ bra so sɛ ne mrantie ne maba wo ye adwuma no ne wo mbɛkasa anya sa de na ɛkɔso no wonum so ɛbɛtinte tekɔ de akyerɛ mo esan sɛ wontimi ntena mamu abra mra wo mu na se mra no mfa anya adwuma ɛkɔba saa no a entwa yie eno nti kokɔbɔ wo besere mpanimfo no wonum kasa nkyerɛ wonum anya sa ɛkyena bi de besie no anya o man yi de
ana pe mesi me kota ma ko fa mo aduane me ko ya nya meti ani se national security fo aba me fa mo aba be chichi mo juma efo a wo mo spray no buy no so ko na mo eri beans na me aduane na me hwehwe mo one DSP Azugu also national security SWAT commander aba chichi me nkola no ko misa nsa dan a also ho nyina housing for atobisa mpeni for say azu mo nim say omo abaye bibisa mo si de omo nim hwe na divisional commander no na me ko bisa me say ya hankofo mo fia ya hankofo mo de dade che ato mo nsa fia no pa nkola asabi omo ye adwuma wo afuom a omo gye omo ye ne omo ma wo fie se minim ye me kwa kwa che omo abusuafo kra nche hwe boni omo ya ni say omo afuom a omo spray no ba so police fo awo na say farmers ye adwuma wa asase mu a say national security fo na be che ekuafo no na say police fo mo minti mi poda zama tension ba area opa ekuafo wo nyina obi dwane national security penny o si ono ye SWAT commander paka o si mi na hwehwe me pa bomitu ekume esa say me ji house fo asase na opani di na sam eba wie na osisise ehunhunu na doso enti woni Ghana mampani na adodanko akufu ado wochima piesie bema bo ade kasa se won kan kire ne mrante e boban wo mpotemu ho no se wanhwe ya owodo ene ye de besie no wode beba aboan de twetwere saa de bewura nkwanse ma anhwe amogya go beba nti wo sere se mampani wo manani ena ho won mrante ne nkasa se de be yakuafo no wo be wo madwuma wo sese wo kasa na ema ya ba be gina ne konsu su de adan ya won kofa woni kunu mre wonom anya sa de besi ni nyina ya de a wo fam nti wo sere mampani woni wo manfo ne nkasa na afia na muntu bi wo su otuomi ye jase ni paduo no ye nya wo momra me pese ya ba police penny o waka so afre no be say on fa ni die bia ma police penny no say me nim the fate of the children me nim baby kro mo o ya nkyere hwe ke odi nkola no ko wie yeso ansa onu penny no oko ojobi commander no ho akoka che ne say omo background so be investigation wan kan che ojobi commander no mpo say wakochi ebi mo ho tini akoso national security for na say so mo ye kaso police for adwuma e wa ha la ba kaso police station so ye hu nkola no ha me ntumi kra nkofi omo yere no nye omo ma omo abusuafo yesi se omo gumifie a me nim nia meye ani ati yi eyo pani ahora sabre da dwuma yafo a ogu mfudie so yakokere wonom na ne bedi abedie na wote se obomu ekire no ya pa cho se braso so otofon ofo kura ona sei ana opese osesa no a eye Nokia Android ene ye kamfa ma se pibito eye phone papa yen ne edi ho adanse edi ama wo de ekira asem bia bibisa yen esan se phone ya so ahwe ene hu se papa ne battery no tiapo phone hwe a wafo ade bibia pese odi phone ye bia so no obetimi de aye kwa FX eye immune booster ene wa wo no wa ye no fe menyare so mentiapo obi wo so ayare no ba no oko a emu na akona asa ba obi wo abronya bere kra no ena ne yare ba me pacho wo sa no obehia kwa FX sanse no ema kwan ma yare ntena wedie num yare de abetenem dada no so no na hwe na tu ase ti wo a wo da duro bi so a wano no wo de obetimi a so kwa FX ni bi hwe bo nse nuro bibribe ni nyina no obetu agu MTN network papa ene wo di kokroko aba MTN kokroko no eno ma akwanya ma okasa ewo network ne so fra homachi no num ekopem no nwotwe a sika kakra bi na utie 1 Ghana cedis pe yes ama 400 megabytes of data ama wo de browser test awo so po a eti umpe we o pede wo de dial *138# na fa hunwura mu bi eno ano no wo na akrom kokroko na wo bonko mosa eno da nchen so a wa wani tua sei total trust club no na wo so adrafo no ehunu yonko a na o man light na waje so enye so o kire se police for kwam da bi o kire se onya de papa bi eno any total card a trust club no wura mu a ye de ema wo na wo de atofu wo ba bi a eho akyede so de eye bafu wo di t-shirt na onwasem ne se wura trust club no mu ano wo eye insurance cover eye what best 6,000 Ghana cedis can 60 million so umpe we na pede se nyame fa sa ma na kwahia bia na bibia ba ukwaji ne ku totafo ho so nti fa hura mu bi adepa ene ebo ho dawuro ede ema no Kingdom Ginseng power capsules eye adura ye memma duro ene be ma ne ho odin no man kasa na nim basa be ma enye twop money dodo abeye ne be me abu wo fie so ho dura na dwo a na wadi umema sem be ma na dwo fifire te wo no ne be ma no enti Kingdom Ginseng power capsules ena ye kamfa ma e ma no so se wo so mo ho na nya akoa so akodi yesi nya adwuma nti wo hwe na be ma na emre no mpa duro no mu a wato aduro no bi na fa puopu ano
otwa ya udi naduane so na de si nche na de nsuo pi so wo so no mansa na wadidi to bewie no unza niam na honhom se ya na na okro no na Grace Omopate Clinic na Adjei ahwe nyadewa ahodo nyina wo mfidie papa onyanto base ahwe nipadua no entini no mpani mojanum ansana ohun yare kro de aduro atia no ama yade na pebia fa omo wonkra bata wonkran na fi kumase tabia heba mesha bibidura na dwuma ya ne se etutiri di ase ewura nipadua num saa no na ate wonum biabie ntinim enti wutimi didi ma ho ba odidi so hye oye ma anya kosoro kobopon so do afi wo usuru num dududu na na mfiamfia fra me fa na wudwane sanse omu bebu mesrew petabia heba mesha num nenye wiye adomonline.com eho ene be kwakọ kenkan sem na meka say ya Bank of Ghana for atro krata tintintintin dia base nipa bi wo memu a waye ho adapafo a che se ye ma check pa manko bank nko yiska no check ne de ode be ma na so be yiska ne de boachi bidin se nipa no ene o ma hwemu ahu mako wo ha adurunum 125 so o ma check na ma so crisis anidin o ma check na se nipa so o mo ho ha ene o mo signature ne fe ye ni no asan no de ama o be ko no na afi ye de transimeba ni afrewe woni be ba ho so no na katia wese check ne pacho aje so de kwa kire odi aba ene ahwemu ayi mu 125 na se nipa no ye do mu di aba bonten se account per friend account de ma bank bia cooperative society kra wa so kra no mie account ni bi ho mfa mo se nipa no edin mi timi bo nyina mo kakra mfa mo agbowosi rich do onu say oka ho ye se ono passport kra no de bi account no abet bedu abet ani abet for no ansem odin abet otin Bismarck Kodwo Amuako Dennis Donko Dixon Entwinkansa Gilbert Agbanku Makori enye Makori Mensa Reda Modinatu Muftawu Obed yaw asmani ntuni autu di anya de papa bia no aye so check in time ko nteze mi accounts bia obabi ama me pa cho kwadom online di ne doso 125 ni nyina ya bogbo akire wadom na je se o ma account ni atum yatu na ye mo kwa udi pie baby so bia account kra na ye bi ene o mo nkoto susu box kese ko mo musika no nteze aso ene mpa bia ba bo hu dokra na ne utugum na utugum de sa dia waso be ye pacho say ni makoi ena o maso ya se ne ye mo hwi ye de ne ba kire kumase na nsa na no na nabwa ena ye hu mu bemfo ena odi nsem bia ba batu dwa se enipa na mu ya se ye nyina ne ye nipa o utimi hia obi pa timi se ka se Yankopon aso amomi ye san so hwe nipa ne nim dia na nima ne si egu na numu ne nan esi fom oyoba nofo eto te se na fi so tra so ni fufu da so hu na wonam hono mu a ese se kutwa kitikiti se kura no ebi ne ho enti se nipa no ne na ho nyina no so hu bi na wanhwe yie woni beba ho so no na ne wakwa fa sebe bia mame woteba bia na se bonsam ba bia wode ba bekiri nipa dogon na ensem ona na bo amedi tudwa na ya adwum kesere no se an nipa bia ne ho fa brusu bia no be no na huhum bi na asoma no so mra medi enya obi ho se minya wo enti me kwa akwaje ba e wo ha me kwa akwaje ba wo ha no sa ankola no ya na omho ofe yi uhu na ni nto onwi a eda ho a uhu sampa enti osisu ofi a nipa kokko anase nipa tuntum a na ni nto onwi no eni ade no kura edi adan se ampa akola we fi nsuom anase tumi bi di akola na chi enti be ma uhia no upe no umpe no wani bone ni mu a no tumi edi na chi ni timi twen enti nya di ni wura fi a mpanifo na ewo fi no wa ni nti no no mka ready nsuba enipa ya wo mo asase so na omo ho ofe no dodo na tumi bi na omo ne ema no mbi mbetena nya sankola no nti no no kwepa sunsum bia padepa bohunu konfo bi a uhunu na nantu se de ote a uhunu say yes pet na afade pet ware obi a ope pa bi a ohyiren nipa bi a oye nipa kokko no sunsum ta ware omo mo chen enkayefo no nti ta nsuomu nipa ene sa spirit no ya na at times no oyi ni hu adi aba nipa mu a woye nipa bi akokọ enu nti na at times no ya na obi hia oba akokọ se we di nsuomu nipa nana bo ame na edisa se mitu ya na se anti se omo amani mu hu nko na nyame bo omo ana se anti ze ye mfa omo amani mu hu ana se ho asem ti se sofu pani a oda Agape District Assemblies of God ano wablikuma Reverend Charles Kumsin na se enya no kre Yankopon so boy se ne se so Yankopon so fine man enti hu obi a ne ho fa Yankopon na ansa no ye se ne nsa no adwuma no se de nsa te nyina anye pe no sa ye den a
obi kura obehia na sebe predators obi wunse nanimu hu no oba akore na ade bi papa bi a chese twan nyasam ketwa nso bi ade owo susu ne ho ofe no na obekọ na trekan ze egruma ye hwe su afana nya ade papa bia eti onya ade okeka no na me na ebo afonfe nti so bi ho fa eno nkyerɛ sɛ ye linkini to ma me wata anasa honhom bi tumi hwe ni pe ni mo me nka nte se we no ho fa too much nti ye be linkini to honhom bi na mom no ade bia efe no Satan so epe nfa se odo e ma mema hwefom a definitely no be use de no efe na ode ama mema ahwefom nkankan asofo but en ho fa na no nkyerɛ pe se ohomone anase ofure poase ene bae obi an ho fe no so amfa no ho mawurade anante nyame anim yi a Satan be use no papa because on say what attracting for obi apese oben e no ho fo nya manko an emema nyina obi te say Absalom Bible say na TV na ne kokko na ade wo hwa nhwe ni yi say na be de Satan fa no so ye so di tia ani agi se be mu nyina mo ho fe papa ahun Jesus say yes na ne kuku mu nwi pa nyagro ti chese enya asam ketwa Obadi Laila onso ye fine na ne ho fe anti mam nkase obi a na ye bia na ye nsuo bi wo ba nsuo bi amo se ne no mu nyina na wasazi su design ente de ne na ye behwe ye nko crossover bre aso na crossover no enei assistant headmaster bi Okumase high school ho na high for nyina wo na yese papa no ne ho ye ne da so ne ho na ye ne de no se school na boy school enti dia kwakọ ye no emanim na emema no ene wo twa wo tumpire ka wo musa akokọ a wo kan mu ahwese wato anazo ontroe a je se ne ho aba asem na oku de nchemwo ena ye kọ no ho ma odi we ato aso amaye Otemenka kayagumo na assistant headmaster work crofo tumpre de na je say ayekese pa Bema no krapa haye sha 104.5 Adom na afenso asempa nyuno no se akankase ana bushafo masugusu amutiene na arawosama yensa kan ni nyane se assistant headmaster of the Kumasi High School me no kase empanfo suspended no e wasantemantam hia owura ye kana sem ye friend George Amponsa Diodu ni nyane se yesi woni school for MMA ana da no ne omo ededa na ensem wanyina ebeto dwa wo mra emofra makomako enan edikoto omo ifo nanimu ese sisi ade wo panyina wanya emfihia aduanan nan no ekwa de omo efa so anie na asemi beto dwa no school fo empanfo anya abotre trase eye hwehwemu ye pa etese ba kokko ka ho mpo de yesi wo no wawie school krampo abafie na so de ekoso na sabi opanyina no afa tetim ni ade ntino na edi so no so eba bedi adanse turodo se eye no kre owura George Amponsa Diodu saa na wode ayomo asem beto dwa wie omo ye hwehwemu no mo tabiri ni nyina edekoma asante mantam ya enwomahia no ahyeye ente regional director ma me Mary owusu achian edi tuga akirem se nukrani asem no beto dwa no so antena so ma me no kase opanyine no ya suspend no na sa wo hwe opanyine ya afi apema hankron ediokron ensia ana ye fa no ese womekirade ewo ho na emfiempim ye no ene dunuma ana obeya assistant headmaster ewo school mu a kase nyankopon akira no pa wawo ema enan ajiso yobi a waware ana sabi arehosemi aba beto dwa se opanyine sisi ade school for memma no eto na sabi wofa sisi ade Ghana Education Service na kwabata wa santemantam hia wo matimi asuspend wo panyini empanfo eguso eye ehwehwemu efasa ensemi ho Food and Drugs Authority for the Babetu Edjase and Nahudo Bia, Amanfo Bicoto, some of the Yomunufu, and Sabi Omoto, Amamoto Bobo, Sesabi, Bancha Shagu Coco Botomunum, was a sad Yamani and Sabi, a Yansen Fompa, Womosre, Samokosua, Tusa, Namona, and the Yadia Pamba Benya, the Brajay, and Interciasum, as Antimantame say, regional boss, a Mame Nora, Naket Talabi, Yanini Dinkomo, Effasansi Mihu. Ya tinso say ye secondary school for and na omo university and na Food and Drugs Authority yen register a drobia say yen fire yen no focus ana yen tokese ana se bi obi de be ye obema na ye kakraka enti no obi a wonam kroma wo fasa wo to sandro no ye pa wo chow jai to because indro no yenim ho hwe wo hwe bebre na yakoje no ye hu na ye season ho a ne oye ye din ni ho baby di free any ho ye kura ye di free any ho ena niema kura o kan fra
abra ye edi ye sa ndroi no enu so ye ntro into one tro hwe wo ho enu ani se wakope picture if I say lewd picture now ebi oba bi a we yi ne ho ana se bi be ma so a we yi ne ho na odi abo ho e na ye de ton enti no uto na wo no ma o pay yare e de ama ho Mame Nora Naket Labi edisanse we to jawi pepepe no san kire musa no kura ni sisi areho sam kura wom ni se yen nua no mo senior high school yi ene mo suapom ni ade yi emai ano mo etiagu no rosu a wom sore a wom to bi se mo no fu ba ya kase na be kokwo wi ase kra no na sa kwofo how pa e de abre no obi kura timi ko to bi so o ma ni nufu ya kase be wi na akwa gina ne to obi so se na o ma ne to abo e be wi na agba be gina no nufu afo ya hwiahwia na no nufu egu na nim se misulolo ya tinso say ye secondary school for na omo university na yusu we ne dodro obroni si omo formative years ni honam no odanyi enti no wo yusu niama say ya ebetimi aha odaache ebetimi aha obrebo ebetimi aha o kidney because so absorb sa poisonous niama ya your kidney no afen no koye adwumaden eyi sa poison no efri honam mu ana o liver so afen no ye adwumado behwe no unyi kakra pe na yesi wenya kidney problem wenya liver problem na no so no e de ohaw aba Enya woti ye asante mantem ye opanyini power da food and drugs authority ano wabapa Nora Naket Labi na desanse we tudwa said omani abere pre krodom a said omo tonton sa no ni na no wo mutu omo sa ewa asante mantem ye no ma cheche omo na asembe to dwa ne yesi da bia ne ma ne kodi nkomo ne muso omo se die nti ana ka omo kra so omo koto sa no no so omo de kwakoye sa de no omo se hwe emema na anaye ema omo koye sa mema ne maye sa mema obit me pe o se me de me pe Coca-Cola shape chese uni bia onu ye va onye hwinzi a ni bi ne hwe hwe sa ye se yeso ko fute drink bi so a e be ba ma yeso na ma because oba bi ne gu ne chini si ne form si na we o de a anyankopo o de wa mo kra no no be ma bi won mo woni ne na man na ne na fofo ge die no o tu si so ko fa ge obi na sa ne ge eni tu a not like why star iti bon se na ma oba no so no so pede obe ya be ma no so eni be je no enya me ma sem adenti na wo so koto adresem de sram no fo ho meto ho amana bobo akese me mi se mi ni bien ha me woni nufo na ho ne ye tra ya ne ha adwo wo sha atade kora mfata na uri nufu obeda kwasha mase hwema wa mu kabasta enya de betumi ahye bida enti akwaba na sade no mpeso mpompe na jejira so chirenchire yi eno so no ene ko wiase makototo sa no we e de akwakwasrasra ho enti isi de food and drugs authority fo ania brese krodom asante mantem ya se keneke sa duro no hamba ne pa enti kwan bia so no wo betu ase e wo ha se nya no ko mema so ka ho bi mema koto nuro e de fa from bema so bema be ya tela ni na no wo mugusu etu ho anamon ahaye nshira 104.5 Adom na afeso asempa anyume no si akankase na masogu so amutie ne nana awuku dentembo enmedi muso mu ewa enkran emame nana wuku denchemo na yekotie no yefo manfa adwenkyere ne kakra enhwim ewo ye live streaming no ase na we lady smart kuma eno se na yetie mu pa ojamfi kwamena kumani no se president how about taxes na wosoro dodo nti ye hu bibi esrewa ewo budget mu shedes Uma Sterling o se Kasiebo no Naket ewo AUC parliament ewo inche na Brian chief driver edi mama gata wo Düsseldorf eno se na mitie pa mene nana ena African house fo nyina Frank Neru num money Mike dakwa no si kontonji de hye we loud and clear pa Africa market wo Benside Avenue East Hartford Connecticut Richard say ese nanado obefo Philip bibia say Kofi Adoma wo USCC a ana we furu ko UK no or that's who US okay Jesse Buako eno say president Adjei atum say nyema mu odin nanso no so nkyere say Ghana isika sem na Adjei agukura Ghana fo nya abotre pa say de odi abotre ko zongo so a unya betipedi na 2019 amanfo be fa banela o say Adjei ni mboatin say Adom FM mu ye good mo kan check Captain Smart so say ma fe ne pa Obiri fa bitu aso we every Isaac word was say ma de umbekunye yu wonu umbekunye pa imanu usu o say ye hwem kama pa Harrison Mante se ma mu hweye wati baby amnam no hotro pa mu hweye Alan Benz was NDC de jawo no da bia bone no mo pe me yenso mo boa wonom nsa besi from Osei Ampofo
afena mo kasa yemfa nyamesom enchichire man yo yemfa nyamesom enchichire man Kwaku Osborn wose mo onina na Osei Ampofo Adjei mo bo adwuma pa super ya fori beye ni mani wose me hwe mo na metie mo Bobi Kuma wose Bobi Kuma na ne maame afirim akuya adua nyame adoma memenda wose memenda na yi wose abranti hojo Bobi Kuma so he memenda oye na maame ayi ntie na meja yebeba Bobi Kuma yebeba we so afri nana Aisha nuhu wose me hwemo nti wa hanani dendende na ya mosokuru hona Abdullahi wase odi friba o hwefri na yantumirika na yanko trotro ya toothpaste aposin papa bi odi twiusi anka bi o mbia na fri obi wo ho a o kasari tim na so nka wom nti unu obi kasa pe na o twene tibi sro fa ya toothpaste twiusi emu beda ho yupo Yakubu muje Lago de boss na da de fa Obiri Obiri kana kore sikera Adjei français I from Kwamiadu me chema dun for special prosecutor no me mesra na do say akadia bia aka wo so de man no di eye adwuma no di die sika de man no on fa mama no onye adwuma because man no tema no mo ye nhwe ntibi so because ahodin ni ayi bia no odi eye ayi no because o say man no otimi die sika de man ye hie sika o say ayi no ba Adjei français from na ya kaka me kan ye special prosecutor no mesere na do say ni nema akade on fa ma no nsase adwuma because me kama na do atse bebre ye gana fon bebre me de to abama no eye corruption no enti say first 4 years idie wan sibinu man ji sika maye ya ebe ha no serious okay yeah that's it man Adjei français frame ko na say a petition in Sanwe the doctor na da na sepa because me na fufu bi wo ho a koko obedi koko kura je ko no ma petition enti ana ono so so bedidi a Adjei so sa srade no ni we obetwi ni bebre enti ya da doctor na se papa wa ya de oni se onam a na obaba na ha mu sa yale wadafo no onam na obaba na ntem se yale ni bi na ya te no ya da doctor na se bala Adjei français même fa bu fon kan kwasi asemo sabi même fa bu fon kan so sa share e was no oba say me ma twabi sa na da me twabi me say me say me twabi no e be na me fat no first na me son ba me twabi di sa na ama fat no say ma dem ba fon on ko research here na twabi ni dia nye nya na enya na chance ha e bu di no ye bu di sa because na bu di sa me nya hwe da me nya le be 20 years ni da because we check correct after say na ne Obiri Edin pa na obi fie ye na se obi fie ye tufu na se obi ade kase obi a odi anu ofon ye tufu pusa ojapade na Samuel Kofi wo hwe Africa so o say happy birthday enkoma na yire Gloria Kofi Glosam Pub and Catering Services. Happy birthday Famanum. Ben kusi so Nandes Radio Manchester on so utie papa na Choice Company Limited na ebo dance wo amadan na te apo mesre wa open chance a wo de bo dance na so mo be bo dance so amadan no ayefe ayakono na ate apo a Choice Steel Roofing Company Limited. Omo number ni 0302 850 802 0302 850 802 sabre de ye bo e de awura trotro mu na nim se du trotro mu a Sibimen and Women capsules and Vodafone smart business on madama yanko voice of the day mum and ye kwakofa because me mami ntwanam tumianam koto me yam sin wayi wo fie no ma di atumidi mi wayi wo fie sofo mi wayi wo fie ta wana me san ko wurade no me se wurade wa mo me me wu Jesus edi week ana me ni bu konkom Sasa me ya fast 21 days. Everybody ma me tupini ni nani go na me mopo. Na mjuma me ya ni me huntade ina tete. Support me bi sha me tade ina sai. Obi no milk no ototuna na mako na mi no mako fo konkono na me dey see sem di by them. Me ko to no one kan ori o cinema that time.
achapa ana yɛtutu sika gu ne so ne sika enti me ba na mfa ne mboboa no ana me to divada tetedie nua de ne bisa sɛ na aba so pa me to bi to trog na me no mu apia ne kowura me de enti academy be siesie enti me to blue bob de board dem ho ana manfo nkramofo yɛkyiri wie bia ɔmo konkoni ade no ana me di etiesie odopo Jesus 21 days fasting ko abiye no adana mi bie so no so be show papa mpai alaba demo empire ni tetemu hiri kwasoro bawurade mrane bottom so akese awurade mena mi didie ina se awurade be mena jani to dum sa mi nyame ni mabankese enti minsro adie na watamfo betumi aya ensa mi bie so yae ebini ayamwa ebi aye netie ententen yina wo anani good wanam se bua so nam tue so Vodafone smart business we adwuma wura pebi na efa adwuma na bema woka a wobo ewo internet ho ene calls ahodo ho nyina aba fom na we yese customize wankasa data voice plan BCT wankasa unique requirement said the Bruni ebe canon nti Vodafone the feature is exciting ready na CB men and women capsules bema sisi mo ayeden jonso basa jonso betwa wonya sebe rubber kra na dia show be memu a obe yato oba so enemu nsayare ahodo a eha wo obu nsa emaye na afi watenka kofom no CB women capsules ne be say adwuma ni nyina edi amawo yefa na sema Nokia Android Core FX MTN everywhere you go Grace Homopathy Clinic Total Ghana or the Trosi Club number Kingdom Ginseng Power Capsules afi Cowbell Gold Tabia Herbal Mixture and adomonline.com Yas toothpaste edi ratro mu ya yeso na numre na Osei Ampofo Adjei Obiri Yeboah Fentemfrem baba na wa wajana no abu aso 21 days I fasting obi esu na na go da waso so mu say Bible say odidie betimi aka kire me pose into 20 say didie no e na ode boyire mu a eze nyame adiri hamo Arova be na wasante sie du ne kulenu na boy Adom ni na kodo na sa Kasiebo na Adom Kasiebo demfo na esi ohene ne esem fo pene yede musi nyame Adom a ye be se hye bi Abeku, my business way dear.